Ikaze ku makuru agezweho muri iri joro ryo kuwa 30 z'ukwa mbere 2024. Uyu munsi tugiye kongera kwibanda ku makuru agezweho muri Congo, dore ko intambara ya M23 ndetse n'ingabo za Fardc n'abambari bazo bikomeje kuba agateranzamba nyina wa nzamba. Ntituramenya ngo bizarangira ute. Abaturage nibo bakomeje kuhatikirira umusubirizo, dore ko mweso yakomeje kuba isibaniro y'intambara. Abapfa barapfa umusubirizo. Ubu tuvugana n'ubundi hongeye kumenyekana urupfu rw'abantu 8 n'ubundi b'inzirakarengane b'abaturage barashwe n'ingabo za Fardc nk'uko inyeshamba z'umutwe M23 ubitangaza. Ni nyuma y'uko umutwe M23 wari wamaze kwigarurira umusozi wa muremure witegeye cyane neza umujyi wa Sake. Ibi bikaba byateye urujijo ingabo za Kongo zigwanira mu kirere, aho zagize urujijo zikirasa z'ubwazo, bimwe bavuga ngo inzoka yirumye umurizo. Amakuru atugera ava mu burasirazuba bwa Kongo aremeza ko ingabo za Kongo zigwanira mu kirere zaje gukora igitero ariko zikaza kwibeshya zikimena inda ubwo zoherezaga ibibombe bya drone zikoresheje Sikoyi 25 zikarasa mu ngabo zazo bwite zizi ko ari ingabo za M23, hagapfa benshi bataramenyekana umubare. Iyi ndege ya Sikoyi 25 irazwi cyane muri iyi ntambara ihanganishije M23 ndetse n'ingabo za Fardc. Iyi ndege yarashe ingabo zabo zari ziri hafi ya Kiruku munsi y'umusozi wa muremure, ni hafi kandi y'agace ka Bweramana. Byabaye ubwo izi ngabo zari zihanganye n'umutwe wa M23 mu migwano ikomeje kuzihuza. Ibi byabaye nyuma y'uko ingabo za Fardc ndetse n'abambari bazo baje kwikanga igitero cy'umutwe wa M23. Ibyo byabateye guhita bahagurutsa indege yabo karahabutaka Sikoyi 25 kugira bivune umwanzi. Babikoze vuba vuba batamanje bamenya amakuru ya nyayo by'ukuri aho ingabo zabo zaba ziherereye. Ibi nibyo byabagwishije mu mutego gutuma birasa bo ubwabo. Ibi babikoze bagira ngo baze kurasira uyu mutwe wa M23 n'ingabo zawo zose hejuru ku musozi wa muremure, ariko ibi ntibyaje kubahira kuko igihe ingabo zabo za Fardc zahageraga indege yabo yahise iza nayo ibaminjamo ibisasu, hapfa benshi cyane. Abandi nabo barakomereka nubwo imibare yabo bwite y'abakomeretse ndetse n'abaguye muri iki gitero bataramenyekana. Ibi kandi bibaye mu gihe umutwe wa M23 ndetse n'ihuriro ryabo bishize hamwe ryitwa Alliance Fleuve Congo bakomeje guhumuriza abaturage ba Goma ndetse na Sake, bababwira ko bagiye kubakuriraho ubutegetsi bubi bubica. Gusa nubwo ibi babivuga, abaturage baherereye mu mujyi wa Goma bakomeje guhunga bucece. Abafite abavandimwe babo ba hafi mu mujyi wa Rubavu ubu niho bose bari kugenda bajya buhoro buhoro. Ibi bikaba bikomeje gutera ubwoba abakorera mu mujyi wa Goma ndetse abayigirira ubwoba hafi ibikorwa batangiye kubihagarika. Mu yandi makuru kandi byamenyekanye ko hari abana benshi bashizwe mu gisirikare n'ingabo za Kongo biganjemo abahungu cyane cyane bo mu teritwari ya Masisi, ndetse abandi bakuwe mu mashuri. Hakaba hari n'ikibazo cy'abana bavuye mu mashuri ndetse inyeshamba n'abandi bafatanyije n'ingabo za Kongo bakaba baragiye bafata ku ngufu abo ngabo, nubwo n'ubundi tutakiraniza ko n'izindi nyeshamba na M23 bishoboka ko nabo baba hari ibyaha bagenda bakora kubera aho baba bari. Ibi bikaba biri gutera impagarara ndetse imiryango imwe n'imwe mpuzamahanga ikaba iri gutanga impuruza ko habaho gutabagwa kw'abo bana bahohoterwa.